Gcwele ngempela ke inkundla ke mbukeni namhlanje. Desibheke ibhema lapha ke kuyona lapha ke bemvimba ke uDion. Mahlambi. Throw in eyake lapha ke TS Galaxy. But Andre de Jong. One touch football. Andre de Jong. Thola ngapha ke Mfokeng. Apart ke Sibili ke Tinathi. Sibili. Bamvimba ke Sibili. Zindong. Mbunjana under pressure madoda. Ithe demanze lapha yena ke Mfokeng. Ushake ipass bemvimba ke Mfokeng emuva. De Jong. Hayi uyangibheka nje angibuke nje avume nje. Makhona mhlambe ebali elithile azavumela ngekhanda nikini ikhanda abona ukuthi yeke ngiyavuma. Akekho umuntu odlala njengo i-right back ye-best njengomdala. Sibili. Angazi na Sibili benake siyema bangenzakala bascore bazocelebrate yini. Mfokeng nansi ke ngofu ke Tinathi. Mfokeng malake ithuba Dion bemvimba ke. Khona kike uqala ke umdano. Eyawo ke mabhakani Dape ira ye. Hey kuzoba nzima bangenza ke phumela ngaphandle ngoba ke lapha ke bench banomelusi Mathebula njengoba ke phakathi Dion ethi bokulibeka phakathi ke Dion uDion ke usuka lapha ke kuona ke amaZulu ayifikile indoda emnyama madoda bazopha indoda emnyama sebenzise bangathi kusasa uzocoacha Dangaze ungakwazi nokucoacha siyakuthemba bena ke phakathi ke Tinathi ke Moreni ushake cross Sibheke Mfokeng nansi ke ingozi Mfokeng uyasikaza soka Dion wasebenza ugoalkeeper madoda uyazibeke ethube abeke man of the match ugoalkeeper ke uDape ira njengoba lapha yena ke Mfokeng hayi yena Mfokeng ball control mbukele la iduze ethi ke uyazama lakhe lesibili kumabhakaniya ngoba ke unegoli ke lo sibheka ke phola manje ke sibheka lapha ke Dion nalake thuba goal kick TS Galaxy note Orlando Pirates 3 kungezwe imzuzu emini i-professional football bebedlala i-Telkom Cup bangume kwama-quarter finals ngeyi-first umbunja yona goli ke esine kuyona ke embukeli lapha ke i-TS Galaxy ahlangana amathambo umbukeli bani ke alapha ke phezulu obenza ke ushintsho osiyangena manje ke Skelem Key yena ke police